Falamos sobre no Monte Aloia, Parque Natural situado no Concello de Tui, dos mais importantes parques naturais de Galicia. Foi o primeiro parque declarado em Galícia polo seu valor sentimental e seu ambiente e paisajístico. Desde el primer momento, nótese que es un lugar tranquilo y perfecto para afastarse del ruido de la ciudad. O Monte Aloia cuenta con diferentes senderos bien señalizados para todo tipo de caminantes. Nestes caminhos pode-se observar diferentes especies de árboles, plantas e incluso pequeños animais. Caminar por aquí se transmite una sensación de calma y conexión con la naturaleza. Moitas persoas veñen ao Monte Aloia para pasear, facer rutas ou practicar deporte ao aire libre. Tamén é un lugar moi visitado por colegios, ya que permite aprender sobre o medio natural. Estas actividades ayudan a valorar la importancia de cuidar o entorno. Dos puntos máis importantes do Monte Aloia son os seus miradoiros naturais. Desde eles pode-se ver o río Miño, a cidade de Tui e incluso parte de Portugal. As vistas fan que este lugar seja perfecto para parar, observar e sacar fotografías. O Monte Aloia é un espaço natural protegido que debemos cuidar. É importante seguir as normas e non deixar lixo para conservar o parque. Así conseguimos que un Monte Aloia siga siendo un lugar especial para futuras generaciones.